Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bw'Ensoko TV na gukwendere na ndondonsia sore nugusaba kwarenga watu areri tukoriga rie sabato botko bwe 15 na ribu mutinyo gatano mwaka bw'ikiri bubere 25 ne mwensane yabo no botuko kurega sobo gatagati bo mucho Nairobi asense ya Kenya nchenkuru kwa Clinton Ondigi Kelvin Mogoi na bwego Felistas Kabendi na buto uchikubwata no botuko bware rokone kengo kumanyatura asenchire ngiye wetera samaryogi amoni chibicha ali ayenekiwe ase heri tukerige karansoke nyora bwego na boko bwati mesiga ya mayakuru Ensoko wetera semitandao yitoekera Facebook na YouTube una Ensoko TV bosase emitandao yane una Clinton Ondigi mwancho murigereria emesema yakuru Ensoko ensa AM botuko bware achakirebo. Karibu sana wano tuguchaka na roboti rokobwatia ase umukagerwa bubuibi hanyara koba kago sambwa guikagukwa ubutko bugokiera rero ase ensemo ya nyangoso ase abanyakenyoro bensemo yo baesokire na kwimungandira okoburwa koburendi haso mwamatoyo matigirwa chingoma na boigo agendrete konyora obubwenia ase nyagitari emo hime yomochibo songo bunago tumanya Murikito Dominic Nderi. Umusacha muwe myaka yigatu ni gasambugwika ugo kwemeye kinyoro kyabondo nyanyanguso kikotoka ase bunge yabo basi county ya Kisii maiga yare gukagiro gocha kuiba ase nkeyemo asatema kuibe ngombe kolende unyara koba ukubwato na gusambwa ababwato borobonge koba nere ogwaka umwamatoyo mebeti na kumutigara chingoma aso mutwe yo gasene bono kurwanira obugima bwaye ase nyagitari ya meme yomuchi obosongo abayi batsa family tobotuko bagaja toka mwaka ndako boka kabanyara bagosoka abatu minyoge tipo tukobu bwa rero aka woso agokura na ntito gokura tugakura na baka tugasoka para umwana nabaigweta gosoka na bamwagete beti boni gambusongari enjo manyene ni ondwarete ni onde paradise korengana ni amategeko nigo banyarako bagucandwa ase kayigetambe asabanya ko bakwiburu tugo yabo asabona basabiro borendi gotingirwa asayiga ilikoreta omorembe ekira abantu bakanyako bagutumuka ase cinka cyabo orebeiru ilitari ori tangani ndire baite karale ko kolega sibu wochimani bagacha boye bakamwibera ngombe andera ondira ndi bakacha bakamwibera ngombe ndi ande bara mude kingo kangikira ondi sato wana so wenge mune ichebula yali ngiri tukoria Jumamosi okere Jumamosi yari kitariki 15 mutinyo gatano agiyezera gari togonye ikiagera baka kutubwata no banene matakonye agi motobegereza kivije saine ekyagera bato ibeye baire chamba ibere nande bato ure chingo gototabare endo togo sabaga kimotokanye motobekero bolendi boisaine ekyagera babere bagotofamia gaigara undi botambe abai barasambirwa ngega igara kinirende rero nindutwarenge asebono niga abanyimbo bacakire obotukire kumanyanga mbare barenga mono mukagiro yoiga abanyarako bakorunda na gutama ase batanyarako bakubwatwa ase bacakire korigwa na kumanyanga nkikia bareta ase nkeyeiga abantu bonsi ni banyako bagosombanya ko bakoira lichiko asama okabo ekera babwatira bakagiro bunabaiga banyako bakoba ase bituo by'abanyanyimbo irabanyako bakoigorerwa amashtaka
serikali yatokonye ande kero moibi abwatire chako mubwatoka wato moibi imusiekere imamenyororo na akonya ni myaka 10 gosemeronge banya bwebiro boibi ogotyagara ekine ntokenga muna no oburire bamenyeta so omubiroye kuripoti gitseriki ya ndamba ya Soko TV kuruga igasi jire Nyangusu gotoka gaiga ase ward ya Basbogitorio ibunge ya Babasia county ya Kisii Leterane Dominic Onderi Nyabuto Tuoska osio sorobo tirondo mwancho morigereria ekwaya ya Voice of Adoration egotoka sensemo ya Kegogi Marani county ya Kisii nigo here neganga yogochia koene kiabuna ngokoriere oboremi asekeria bagoteba nabo bagwerire baikire ase bare bonoiga nabo igo kwegendereria no kwegenderia ase iringana ryo monene gwetera ase amatera igi Adventista bagosanga negetasene igi Soko TV nigo bono bagandire bari no moyo muya banyare ko babakobasira erinde banyare ko bagwikirania emiroberio ya bobuna gotumanya Murikito Vincent Monda nyuma y'abanachama bande kubutokana kurwa sekwaya ye kanisa niga banke babo baruchibunekegwa kiabo gyasirire enkore gachaka kubaita bunanka ibago chakera kurenda senge nchemeroberio monene ne yogo kumia bakagenda kando na korosi kwaya ya Voice of Adoration aso mwaka w'echiru 2024 ekwaya gotoke kenyoru Kenya miobo ime ya Kegogi chache noti county ya Kisii kare twasinyana kurwe kanisa boro ekwaya boronge ye kanisa togasaba ngatiga to Dorcas and Adventist asenge nchuntu mono bwogotera abantu bande toire byo byogotera kare twanyora tango kiabe iroro tukara togosuke ensemo ase cho monene Nyasaye lazima mo bake kurwe kanisa nabo gotene na ndonzi kogichomo bake tokaranga ekebyewe byo monene atwaire busa tutari kwakanira to tiga gotera kana toborie ke una kwete ngaiki kwairete tokara togosuke ensemo totere tukanyora ngangu na tulisiko tobe haidul tukanyorana no mwalimu tukabura ninga abantu twalenge abantu sitaiga tukateba nga ali bagotoko baidul busaiga tutale konyorana tuchakie kwaya ye group mwalimu rena agatebonye ngantu nyare ntuchake tukaransese tukwane tukairana rende tukakwana kurwa sabantu batano noyomo bono bakinire na goika abantu 15 na batatu amoneke goriegeke abo bari no mukia bwo kugendereria ingana ryo monene ase binyoru bito gwetera matera igi Adventista bale no mukia bwo kumera na chintunde berekere iki nigo na umirane na borobo barasenke yamo ase bagokonya ne birenkererio una barasirane elio kwegendereria na boigo kugendereria kwaye yabo amatuko tokonyora na garabere elire Tuesday na Thursday ngwe commit dore chinsa tokonyora nange 2 hours lakini nende twakora liso asiriri litakeire tokonyora na jakera saa 8 saa 10 kwanyora twakorire aina arama tukabere tokokora amasoesi mono itukuria sabato maragoba nkonyora na tore lakini ogosangi torase Bible study nonya bale no mukioyo chikwaya chinyinge nigo chibwatirane nemekorogote menge na barobo mbatigiri magega omonene otokonyire nonye twaeteira amakong'wa manene omochando tobwate no ringa amatera twaterire twabekire chibicha twabekire YouTube wanekere togosoka kwanyora ng'anto bwatie machine ntubwati speaker chine chi challenges togenda tokorwaninga na kitura akore tonyore bintebi erinde toranyara ko batokoranderira ng'ana ria Nyasaye ntoigwete torandie ntoigwete toranderi abaminto ikagara matera ya abange twatorekerete gwetera za matera gwetera buna ondeta yasege kosi kya bubwateke barua nigo bwarobo babere bakoni ndagera ya mugondo nabo igusangereria kole kwa merry go round okukwa basukire guchiga tambukero kende ndo planete toche tokoro oboremi tokore na binto binda ase group ye egere bitosire ase tokoremerwa yanyora ng'ana intu ntubwate gento kende nonye neke kase ng'encho ekwaye nonye twakorere binte byonsi pi ntubwati ondo rikire tugosoa mogondo twaone egetungwa twaone ritoke yanyarekana twakorere ebinto byonsi erinde tonyara ko batogosoa mogondo ase ng'encho ntorikiri erinde tokora oboremi obo botokonye
erinda na intwe tonyara kuba togosika mutwe bune nchera ya moyo gusegeta na kuigereria emerobero yabo nigabana kwa yaba bakuboria bali bale no moyo bwogwancha bwogwatesie naryo ring'ane rirarande ntubwati chinguru echioko genderia materaya egere aikira abantu abange so far twabekira gotera okomo YouTube oyo uratake gotonyora na bako akogenda ise YouTube atonyore Voice of Adoration Choir amami ntomoto foro egere ntonyore support kuruabo na abana siasa bari batwetanaine and well wishers na barabo kimoranje bari mwatororire osemoto igwete na omogo tokonye gegera ntubwatino ne byombo togoterera mune challenge ya menene mono togwetera igo baminto na bomogo to support ase oyo oranje oyo Nyasaye asuke kiagera amatera nenjera yo kubaka Nyasaye no oyo rato support igo nero bakire Nyasaye no nyetara to join ase ekwaye yega nkosabanga aki abaminto bali baroche batoroche na bali baigwete ryoyeri ngo batebinga muna abaminto bakwanie ntutagitogo konya kwaino financially mochiche mototera sobwamo turandie nchirie na inde nkobasabanga kende keriora arorenga kero kende nturakora buya nonye tuigwetio chicha ntoreuru na ntore hopen asonde bwenzi ora chatwa advising aiga tokorega saji tatito skemutu kurase gitabu ky'abakorosayi 3:15 nemo ring'ana ria Yesu Kristo rimenya sobonge imeyaino mabemo kworokerania na gotebania sobongaini bonsi mogotera sechisaburi na matera ne chinkero chyomoika aso gwakira Nyasaye ng'ambu ya mono ase chinkoro chino ime na aria kurase gitabu kya Saburi 33 eya mogoika 3 inwe abantu abaronge mochengere omonene mwakero monene ng'ambu ya mono asokubugia makano ebirigisa motogi asokubugia makano arene chinka 10 moterere ogotero koyia na kubugia aselio girire ngaine buya na kumuchengera tusako bemba watia se kwa yeye togenderera mono nokorandia nende ntorigereri abaminto bali bale batali ne chinguru erinde tobakonye inge Soko TV twatebire ng'ambu ya mono nande karibu sana ase ngenje yoko manyanga ngaitoberete omaene twarorire buya Yesu nanyara kabaka gotosiseni mnogo semeli goito kore korwa asare matera ye kanisa nenchera yamo yogotwara ukwegena ogokina kemoika na boigo korosia mate enkia nche ngorwa Vincent Monda Bemalo marikito Vincent Monda no roboti ruase enchera irehingia na boigo togosabanga Nyasaye na chikubwate sie kwaiga egendera sokone kya ring'ana na inche akobatingu twara bokonyi bonene kinda YouTube tigan subscribe gaiga Voice of Adoration Choir ngorenginga nichko bakonya ko egendere tukoskabusio hasoroboti ronde mwaziri otenete chisemi haiga Kenya Mheshimiwa Julius Ogamba nigarulo gukuru tindi gochasa bari mwabane bechi skuru maminja nuko basaba abaiburi chibesa chietani tekerengo chiria serikali ebegete asatebire serikali weterase ewizare chisemi yabotokire chibesa chisaine gochiasa chiskuru echibante gokonya borokya naboiga borokwa nababwatani hase chiskuru akogenderia mirimo yabo yabotamba asatebire onde bwensi urache kubwatira ni gwanege tambokerekyo yoko bamentera abaiburi chibesa digarache kwemekirwe getambokere getindikeri chiko extra levies and additional fees constitute an unlawful barrier to education and access. Basic education in Kenya, as you know, is free and compulsory. Boarding fees may be levied only in line with the circulars issued by the Ministry of Education unless otherwise authorized by that same ministry. And that authorization, as you well know, must be in writing. Therefore, let us all work together to promote access and equity in our education system by abiding by the requirements of the law and our policies.
Muraibwensi ya Kenya Mheshimiwa William Ruto niko bono haigereire ekiganja kia NSSF hasa atebire nigo chibesa ichigo sangiriwa ase ekiganja ekio kirache gutumikwa ase enchira erengia erio gokonya ensi ya Kenya kwegendereria kiuchumi abo kwenekia munango kinera ase chi sector au muraibwensi ni garingi koya kwana iga ase nyombene yobara iga somo chio Nairobi ekero kigikaro n'ababwatani b'echidini au kurwa ase county ya Bungoma. Tulikuwa tunalipa shilingi 200 kila mwezi. Mfanyikazi analipa 200, serikali ama yule amemwajiri 200, inakuwa 400. Mtu anapata pesa 1500 analipa 200, 200 shillings. Sio ni ujinga ama ni nini? What kind of saving? Unaweza hata ile ya wamama ya kijiji ya merry go round ile siku hizi hata 200 wanatoa zaidi ya 200. Ama namna gani? Na kwa Uganda ikatushinda, Tanzania ikatushinda, tukawa ni watu bure for 60 years, miaka 60. Ile pesa yote tumekusanya kwa NSSF for 60 years ni 312 billion. So nikakuja hapa nikasema tubadilishe sheria. Ule mtu alikuwa ananisumbua sana ni Atuoli. Nikaita Atuoli. Na ni mzee mzuri kwa nisikiza. Kwa sababu hiyo sheria tumebadilisha 60, lakini Atuoli akatupeleka kotini. Akasema hapana, hataki pesa ya iongezeke, anataka tu tuendelee kulipa 200. So alafu saa ile karibu ni wakakuwa marafiki na Uhuru. Sasa Uhuru wakapinga hiyo maneno. Sasa kwa hii ofisi kaita Atuoli nikamwambia haya, si wewe ulisema kateni miti? Lakini haikuwa mapenzi ya Mungu hiyo ulikuwa unasema. Mimi ndio niko hapa. Sasa mzee, ile enda hii kesi umetuwekea kotini, enda toa hii kesi. Wanchumurigaria abo no togika umweria senseme ntangani tokwiro mutumoko kega se studio ya Kabere Toskare korana nda se kagitare gitambe togendera senseme ya Kabere. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739
697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia wika chinsa inye zinyari komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abakuru nigo batebeteiga asogukwera maigari enjera yaye ninki aso omonto aguche gukwera na agusanira kogende kiagera na abwata maiga ko na abe araito bosaigo korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koretera amangana magia abna to wateka kurwaga iga miyo bakatakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV uboroso womugusi Eje nen Soko TV uboroso womugusi. Eje nen Soko TV uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho murigari ya sense mega ya kabere mesema ya kuru nsoko ensa eyamo bia munaso gusangana intu nabono tugusikabusyo mwaziro tenete keganchege serikali Mheshimiwa John Badi ni gobona rokandre komo chegati yabarai aba kwamiryo bokorari bwae ase bizare yo asate abire inse yobarai bwae nigo aene kiria monchiro ya ao higento bono kya mwiriri baga yo kwene kya gokonya ense kwegenderia se sector ya uchumi. Yesterday niliona watu wengine they are trying to advise me how to be a minister for finance. You can't. You have no capacity to advise me. I have been chairman of ODM under Raila Odinga for 10 years. It's not a mean achievement. I have been minority leader for 5 years. It's not a mean achievement. I am now minister for 2 years. It's not a mean achievement. I was assistant minister in the office of the prime minister. It's not a mean achievement. You can't come from nowhere to start advising me. First seek an elective position, be elected, and then people will start also nurturing you as a leader going forward. But we are not going to tolerate petty and small and juvenile politics. I am not ready for that. I will not succumb to that. I have to talk to our people. We are also ready to lead. This country is not for a few people. I am ready to lead. Who tells you I cannot lead? I am ready to lead this country, even going forward as the president, not just as any other ordinary person. And therefore you cannot advise me. Na nikimalizia, if you want to come to the field under uwanja kupigana na mimi kusiasa, mimi am ready. I will not waste my time with juvenile politics. Igatia barai aba kogoboke serikali ya Kenya Kwanza kurwa sensemo ya Rift Valley nigo bono baesokire na kwegerera emirobiryo n'uburai bw'ekiama kia UDA nasibagokera bwango igasobo chorio boke bwenegetiwe hasi chinsemo au ekaunti ya Samburu, Elgeyo Marakwet amuna Narok asebono barire yo guchia kubwate sie kiamekyo na barai bande kwenekya buna obo chorio boke obubogocha hasi ensemo ya bunge ya Kalau bachi kwenekya obobui. UDA ni chama cha kuotea mbali. Wacha niwaambie wenye wako kwa vyama vingine wanataka kusimama viti asua hapa Rift Valley Baringo. Jana tumeweza kunyorosha kule Murwa Digiri. Si mnajua kulikuwa na uchaguzi ya by election ya mjumbe ya Murwa Digiri. UDA walifanya ama hawakufanya? Kule vile UDA ilifanya maneno ama haikufanya?
hata hapa Baringo 2027 lazima tuwanyoroshe, na chama yote itakuwa UDA kuanzia MCA mpaka governor mpaka president huko juu, si ndio? Mumeona wale watu wa kelele, wale wa opposition wamekuwa na kelele mingi, lakini ikifika kwa debe tunawabwaga. Walikuwa na kelele watashinda kule Emurua Digiri. Wamelimwa ama hawajalimwa? Wamelima chini. Walikuwa nadhani kiti ya MCA kule Samburu. Hawajalimwa. Hata kule Elgeyo Marakwet pia wakalimwa. Na hata huko Olkalau tutawalima huko. Unajua upinzani ya Kenya, it is so useless kiwango kwamba yule reject, yule kiongozi reject wa UDA mwenye alikuwa na tabia mbaya, tukamtoa kazi, ndio anaenda kupanga upinzani. Mtu kama huyo anaweza kupanga upinzani gani? Wale wote kina Kalonzo, kina ile makamasi mingi Matiang'i na kichwa kubwa hawana maana, bure, useless. Kwa hivyo tutawalima, tukutane Olkalau. Tukutane wapi? Tukutane wapi? Hata mimi ni shemeji ya huko, nakuja kuishi huko. Toska wasio mwancho morigaria mu governor we county ya Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembea niko bwana kwaniro kugania gukorora kwa baraiba chotri kurwa sorongo rwa Western Kenya kwanike unango cha baramo kubwatira na kwanike obamo borogongo rwo bosio bachori bonene umwako go cha satu guteirare chitobauti chira rokandre higati ya baraiba ra sensemeria yo kwameria serikali asibate bire kerenga kyabo niyo kwanike bone serikali terigo cha sorai asachori obo. Sisi kama upinzani tumekubali kwamba tutakuwa united. Hakuna kuleta vita ambayo hakuna kati yangu na Sifuna. Sifuna ni ndugu yangu. Napigana kwa sababu gani? Tunajua shida yetu ni Ruto, shida yetu sisi usio huku. Hata kama tuko na tofauti namna gani ya kuua mtu, tukikumbuka Ruto tunakuwa tu united. Hatuwezi pigana. Wanapanga njama. Na mimi nataka Oparanya ndugu yangu asikie, maana hako ndani ya njama. Wanataka kukorogana kule kidogo. Ifanye kwamba ati wamemfukuza. Ata amefutwa kazi. Ili atoka akuja huku nje atafute sympathy. Wasema kwamba yeye alikuwa kwa ODM, sasa washikana watu wengine ODM wala ambao wanapigana ati uko na president ya mia wanataka kugawanya nini? Western. Yenye mtakubali? Na mtu asiwadanganye atuwezi ondoa president kwa kiti. Baada ya miaka 5 ndio mtajua kwamba kumbe Kenya iko na katiba ambayo inafanya kazi, kwa sababu Ruto ni one term. Mambo yake ni wapi? Mambo yake ni wapi? Anaenda wapi? Goi. Na ataenda nyumbani na marafiki wake, akiwemo Wetangula ama namna gani? Akiwemo Mudavadi. Mwancho morigaria nara yo kurwa semesa ya maiya kurwa ensoko ensa emo botuko bwala rumbye muna so sangana intwe ikorwa nande chinsa isa tonto chukomera na gaiga to sanga yega negatia yanda mange chinga kecha sebone gaga ndra gotwaro borigario bia wemero beria ganda tasembeo ya Ensoko TV hasiri bagari aye Felistas Kabendi Kelvin Mogoi chenkoro kwa Clinton Ndiki.